Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, kong langkong seteja majlis keluarga telem kebunangkah tanpa terkecuali karena banyak serabu. Sahibi hadhil hajah Kiai Haji Abdul Mannan beserta seteja majlis keluarga, para ustadz, para kiai seakompol majlis kak dintoh tanpa terkecuali, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Syabtina amul ja'aki panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diprakarsai sarang seteja pengurus takmir Masjid Al-Qarubah, seteja seponatisah sehadir majlis kak dintoh, seteja para rabu hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Setong bektoh Guste Kanjeng Nabi kak dintoh pernah adebu dalam setong hadis riwayat Imam Ibnu Majah, riwayat Imam An-Nasai, riwayat Imam Ahmad fil Musnad. Rasulullah adebu ma min qalbin illa wa huwa baina isba'aini min asabi'ir rahman idza syaa ayyuqimahu aqamahu wa idza syaa ayyuzighahu azaghahu wa yaqul ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Bahasa Maduran saya kak dintoh ambu kelupuk ambu kelu tenang kok bentas sekejap mon panjenengan apa entah mana kok mulai kok ngambulan wala pula. Mau nenang. Kula ngisi kak dinto orang langkong telo kali yang tiga. Ila kun bakun ba pada pentah mana. Iya neng. Cak selang tegur meletai anak-anak murid. Jamir mingana. Iya bakun ram. Baik neng. Congok lagi anja esep cak rokok
Mari di para Rabu Kanjeng Nabi ada bu Atena pasirabaya termasuk orang pelengaan bener lawak napa dejen deja hah sangker Masya Allah pasangker berarti kentenan dina padang pula ring pelakon pula orang pasangker bani kabar Arabu aten orang pasirabai orang gentenan ni ka aten orang gak dimabai termasuk orang gentenan sana kumik nih nasib aten gak dinto bedening ikriki na Allah wa huwa ma baina isba'ain baina asabi'ir rahman berdikir-dikir na Allah nasib berdaya Allah idza syaa ayyuqimahu aqamahu bila Allah kasokan ate ne ka entoy palorosa ijolan Allah tay belu bilua aqamahu paloros kan wa idza syaa ayyuzighahu azaghahu bila Allah ka ento kasokan bararabu panyelempang belu bilu ate nani bilu wa yaqul akhirnya Nabi pahabri doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik sadaqa Allah wa sadaqa Rasul berengakin duh Gusti saya ajunan si maha alik balik ate petetepaki abdina Gusti ate abdina dalam jalan agama ajunan termustajab mate Islam mate iman loros ke dalam agama Allah gampang nalekan disebut keng melarat lakon sampai mangken ni kita etemu pengumum nah seraan selamat termasuk sana kumik pada temu jawab magawat mangkana mau sholat panjenengan ning tahiyat akhir kak dinto maos ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik tapi jok melolo maca banika para Rabu tapi maca selain-lain nah karena kini ke waktu mustajab waktu kak dinto tepak ke kelakuan si mustajab doana on dari beran urusan panika ning erotibul haddad pamausan lain nih ning rotib panika bawas tolo kali radina billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya tolo kali lagi tolo kali Rabbana ighfir lana wa tub alaina ada mana boleh ya qawiyyu ya matin ifi syarrul zalimin telo kali aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral mu'din telo kali keng bila dapat bacaan ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil islam petong kali Pak apa karena gak ditoatena aten rotib haddad makle abek nagak dinto orang si mau rotib haddad dadi orang si husnul khatimah nah kaangkuy abek makle dadi reng bagus para Rabu abek makle dadi orang si loros atena tak panglempang dari agama Allah maka kudu beda tadzkirah tausiyah mangkana kalimat ngangkui wazan tafa'ala yatafa'alu wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran wa tawasau bis sabri tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri wa tawasau bede semainga setong na tainga painga setong na ba tainga painga kadito tekuin maka orang bani kamon odi dalam dunia toreh atretan patang salang paimot anapa karena gula ban sambian gak ditoma teti orang belum tanto pah loros malolo kadang bedelu biluun secek sarana bila abba apolong ban orang silu bilu waliyadu billah dari jawa kiwan Allah mari kan pasaan ini para pon
jaklah petole koran recep lah barak iki barak bon ngasteteh marin nika gula benembian barak Ramadan ni bini serki lemare head rori berin tulik henten mon lelastari alhamdulillah pada ben arwah teguran iuran Anda pembayaran Anda jatuh tempo sampai tanggal 22 jika sudah bayar abaikan Anda ya jadi mun lemari majer abaikan jadi gula mantor mangken ke sampean mila lemari majer puasana abaikan segitak majer tuli bajer bener sehat senifas tuli bajer lakean seri beri intimuti aki head sehat mahet roa sesok masuk gerung berung tuli bajar bompong kita pasaan boleh ni kamun lah kadung pasaan sambian dibudin pakotu majar kafarot betul kian ini sallu ala Muhammad nah mangken gula berdasar matoraki ya kawan dengan khusus tentang masalah ate kan kemanan bola nak asing anda pak ki buru sambutan bab kak dinto tetibi gule terus sakit niki operator ehune gini gule tak solawat tau sa eho wadah bengkangan no sip lah welah kok rokok lah pada rebu nah taring nyaman nggih iya jengko tak solawat ono solawat dengan butuh suara ndek mon dia jareng butuh ekeding namo niki ulama orang mangken kapanjenengan iki montero ate gak dintoloro saning agamaipun Allah tada lain carana pertama diulang na boleh pertama semain sateja perintah Allah istuakin pokok pada perintah Allah istuakin sambian jangan dimikir berok tak berok beda manfaat tak manfaat tak engkau hasil apa jak betang ketiga laksanakin betul ambian ni kapan Rabu bila beda bajana adan pejang apa jang jak ki anan teh hosok biar bah ngocak engkau re hosok abanja kok macura tak hosok patah bajang betul hosok tak hosok jang bajang masa ni ke muslim kini kan nyaman nah ta'zimu amrillahi ta'ala ngaku-ngakin perintah Allah ambian hosok tak hosok oleh kenceran tahu sa amin jadi ialah saya rasa ada bu ni kak Syekh Abdul Wahab Asy'arani orang apa jang orang apa puasa bila ngaku-ngakin perintah Allah hosok tak hosok sampurna tak sampurna oleh kenceran mari na bahasaan ambian mon geng pas geng jet bus tengah bus ke rumah entar ke pasar pelengahan pas tak entar ada ya pas mau berdering bini awing glowing ro apa berapa na bahasa pas ngaba sembian cok wah doi yorwah tabudu sembian degi wah numpak sepeda motor wah dia berdering bini mereka ke tembok entarot lah abas yang ngabas ke jalan aja ngabas ke sebini aja dia ngapas ke jalan keng muntah ngapa tigal pon sampurna dah sampurna mau niat ngaku-ngakin perintah Allah oleh ganjaran ibrini contoh ada ilah kemanan baneka ngoncang zambian beni surah tahlil beni surah maja yasin kenge ganto yasin tahlil ambian maca tak maca korla kompak kosangan ni kala bunga gimana betul iya bener lah coba ambian baski bandan bahada bu mun tak maja yasin tantar caintar mun tak maja tahlil caintar mun kunake kepa caintar segun ni setar masa ada bu gimana aduh masa kuni dei sentar tak kompak tak pokok aja tetimbian bila lay panggil bajang Allahu akbar tuli masuk ke masjid apa jang hosok tak hosok ngompakin bagi kurang contoh si
Tak masuk akal mondre tak masuk akal mayu mulai kayak gendeng dia. Bener? Bada boleh. Ya marah kibrina boleh. Ambian potrana montuk itu dalam lagi wasi. Niki. Montuk itu dalam garang manggis umpama. Otaba montuk ning pejepen. Otaba pun baru di mana terserah. Tabhat punyanya. Bila ada apa ke waktu ujian segendeng ban sebentar kotu nora ujian. Segendeng nora. Bener? Sebentar nora. Sebentar oleh hadiah. Apa hadiahnya? Bintang belajar, bintang kelas. Si butuh, si penting ongke. Gula apa entah santre, entah dagri bakal jago gaya na, tandagi badan. Gula andi ke bula bu, bini, nika mon ke bula laki gula nika madali, nika se korban burung lo, saya songotan, aduh tak orang ah. Ini saya asal abadi ani bapa tu bukan temor je, tak madali je. Oh songotan sedaya ro. Ini akan beda guru. Seben mali ya guru. Ya aja wah tak madali. Ya yung wan bi. Tawa orang ayo. Nyambi are ni. Ngoda ro ganteng ro. Aduh foto mancing dah bok. Lah kalau pai kangko. Ah di kaki. Ni kan tak madali. Di kaki. Bulan dia ke bulai jompo. Kentang bola nyaman. Bini. Maca atau maca je. Keng mangken SMK kelas telo lah. Lah telo lah. Bini gula kerja sekal terjekal saklan. Ban ongkar, ongkai ko. Tebong gadar macam lakun bakun. Keng bojeng orang kita datang sekolahan, datang ada. Santre guru Rabu kita siap kan. Atana ning Roma gula. Ibu tanan santre guru gula. Bojeng. Bojeng orangnya setoran hafalan Quran. Apa saya setor lagi jadi. Mau repot tak tahu. Oh iya. Mbak, ini lagi. Buta huruf asli buta huruf Indonesia, buta huruf Arab. Apa tak tahu? Keng mun berdering baca Yasin, noro akabi. Keng jujur, dari jujur ya. Ibu jaga tu koban gula mau nyosok salah mana lo? Jujur. Mibah beda ngadak roti ada tan. Keng mau nyosok salah mana? Cetak tahu. Kebule jompo, kebule ni jompo. Ke ngongkong lo, tak tahu ngongkong. Teti, dan guru nak, Allah, mandai bong kada macam boceng ni. Ibu dah ramai petel jadi jelah otak kakak jadi. Ada ongke. Teti sana ujian lo, tak koreksi ni gini kita. Bila pakai nyaman gini ke pelkot pak. Dua apa je tak yes. Tak tahu lah kan. Mon beda tulisan irit coret guru ABC le coret kor sedepan. Mitong kanceng lah. Bila beda soal lah esean guru ese sekarang saya jawab tak jawab tak tahu. Kengan ning jujur ria. Lari ke. Embian hoso dah hoso berdoa dan doa ke bektona masuk lah. Oleh jiri pas. Ongka wakun. Pakun makai malaikat tak teka. Masuk surga aku. Pakun dia jangan malaikat potong noro lala noro. Lala ning ada noro. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa gimana makan ni boko. Makai si nyombang makan biaya. Termasuk Haji Fauzi sampai jadi bagian saya biaya. Pokok apaan tidak saya biaya. Pokok arah sentar kompak. Lepakan lar saya bawa guntar ngakan kacang.
ngerti tak ngerti mena aku ndek dermo pidato ano tang sabar lho rai aku jawab menolong mereka ku tahu kesen tidak tahu aja lagi ni berharap ukur lah kompak sambian pokok panitia duh makilah hosok ke pining dia capek nyampi buku dia apa sih pidato aki gula itu les kini bebereng gudreng ke sapolo wah pagi magi siap pidato tak pati nafsu umumon pak kompak kada nikah le bejeng ngak gini kama ta'zimu amrillah ngaku ngaki perintah Allah bila lebih adan tuli makan masuk ke surga muslim ni kata apa tak mundak dalil teh mari dingaki ya bodoh orang lambak sahabat cek jujur angkep ngak ke bulan guling gini jujur ini ngak ya Rasulullah sih bahasan lu kemarin yarden nama wan ban Arab aku ndak akhir ngerti ke jabu ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah qala na'am rawahu muslim hadis sahih kok tak ben jromban ya Nabi abdin tormator kajunan apa abdi namo nabojeng nakal Nabi kok cukup selemak kaca tak benambai boleh jujur kan Nabi Muhammad duhur asar maghrib isya subuh tak qobliyah tak ba'diyah tak tahajud tak duha gini kebon iku apa asab tin cukup Ramadan Nabi gua tak benambai boleh Senin Kamis enten Daud punten tak tahu nambahin punten King sekakan abdina barang halal, mun barang haram abdin jadi jauhi. Walam azid ala dzalika syai'an abdin tak nambahi boleh Nabi. Ibadah kan itu, cukup kan itu mon. Adkhulul jannah, masuk surga abdin kok. Jadi nyaman deh gede bagi debu. Pan Nabi ada bu. Qala na'am, masuk. Masuk. Are, arawan. Berarti, edingakin. Berarti abeli boleh kata orang nagi manan sih berarti sayolati Allah aten berarti ketulusannya ngistoaki neruah kan banyak kala kereng lambak kan ngak nik mon makin ni kau orang terpentar lem alim keng ke eston nak orang banyak orang andi makin keng tak ngak andi ulang ini boleh kebaik status WA ada banyak orang andi tapi tak ngan andi masjid makin orang kantor nyaman masjid Al-Qaruba keng banyak sih tak ngandi ke masjid wah ngeranya membawa tak jentare ku iya pas kebaya apa masjid pan mapan kadaria jangan ni kapan ni masjid ban Seromban ni kan ni kapan tapai pengkiri jalan masjid mentereng ni yang bolan cek masuk pakun padang kuban namolol ni luar mapan kan jeding baik bah akan las lejeri tuh banyak mon ba apa bodoh masjid kadang jeding tak temu dak reman nur salah coba salah masuk ke jeding apa beda barang kok nongkok tak seram iya bener telur aku abu hari ya cok mapan kerami ke sabar abu kelas nih ndak ring sangker nih kan andi ke masjid nih kan keng banyak saya tak ngan banyak ring di bini keng tak ngandi tu jai gunjing orang itu rot ambo jadar ojek kok tak bentah ojek tetangga nak kadang bang norong kau kan buk mayu iku ambo mau cak dapur bek beda nyeng dinaru pon ngakin jadi orang gak itu apa jangan ate boleh beda mana gua jadi tahu orang sebagian dak luar dulu
Man yuhasibul khalqa yaumal qiyamah ya Rasulullah. Pasera ko lakko si bakal meriksa ning hari kiamat kento Kanjeng Nabi. Pasera tin madro oning. Kanjeng Nabi mah jawab, si meriksa ambian go lakko Allah. Pola na jawab Allah, si sahabat ni bah semisem. Salagi ni ring bedui ring nong nak nong toklet tak celeng salah. Allah. Pas semisem. Bah, mak misem ambian jaring Allah si meriksa tak takok bunga abdi ni. Bah, mak bunga. Polan Allah saya meriksa. Mak dak nikah. Polan Allah tak tegaan. Mun malaikat takut abdi ni. Polan tak ning rembek ini. Nabi Muhammad wahada bu ni kau berkubar wahada bu. Terotawa ban garing swarga iwa. Egi. Arwah iwa. Gini garing swarga. Siapa tanda gedeng aja. Tapi ate no mak. Regular jadi apa nih? Ada bab ater ya. Mun Isra Mi'raj tak 8 tahun kok dia. Sebenting lah dia. Kok mata pating ka saja. Bener. Mana? Bada ulama wali kurunah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Asmanah Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Andi Haddam angkep madali ni kan Haddam maguli kan Asmanah bani madali Ali Abdullah Baros nyaman Ali Abdullah Baros amicat madali micat gula cat seding ngaka gula ngida Nabi Hidir Rabu pas gula bah motor kasih satre wa mau naja habis Nabi Hidir Rabu. Cok ring Nabi Hidir ya. Dok santri selain ni akul kula habis ke Nabi Hidir kopi. Wah habis. Ya tre, macam Nabi Hidir. Semad dali gini. Ali Abdullah Baros gini. Pakun mecat. Periksanin ban kiai. Bawa taja habis ban. Ton. Mama taja habis sejarah Nabi Hidir. Ton, jauh gula kata guru kan Nabi Hidir. Gula guru kampian. Coba. Bahasa ni kan janggol lang ungkul. Cak pada Nabi Hidir surah aja habis tanda. Tan. Cak gula tak guru kan Nabi Hidir. Gula guru kampian. Tin gula no aku nampian. Gara-gara debu sejanggol lang ni kah. Guru ni kah hanya Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas bah debu. Sahabat sahabat hagang kota gede depak. Muntah Fatihah ka Ali Abdullah Baros. Allahumma shalli ala Muhammad. Bada boleh. Mara nanti kalau. Ambian oning ka Kiai Gir Sempal, oning. Ke Ja'far Gir Sempal, oning. Murs ambian pernah ngiding Torikoh Naksabandia, ngiding. Pernah ngiding. Sip, ya sedang ngiding neng. Torikoh Naksabandia panika perintisa Asmanah Asy-Syaikh Bahauddin An-Naqsyabandi. Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi ini kah pernah oleh wasiat dari abanah soro akuru ke gurun abanah. Ditulis. Ya, ben mangkat akuru katang guru. Diwu di wanu Pak Jaron, kerabak. Mangkat tak antar ke gurun asusiwai wasiat abanah. Dapa ke pertengahan perjalanan erabuin ser rabu balian ibni Malkan Abil Abbas Al-Khadir alaihissalam Nabi Hidir pas golok salam assalamualaikum waalaikumsalam kamam biang entar ka guru aguru biang kibun tan geng aguru isoro sera isoro abba ta guru ka gula seram biang gula Nabi Hidir tan ni gula ka guru kampian wa mata anda ka guru ka gule enten jak wasiat abah gula bakuna guru ka guru napa tapi bakuna guru ka sambian gula atoro polan ring dua nikat nomor 2 pangeran napa dah buna Hidir lulus gara-gara gini kan langsung yang kak jadi wali le setia ring panangaan ring pasangker ring lima andi guru rokor le bade guru si anyar lengalle kasih anyar selaju kalau paen badan ada bila si wali
ya wali murid jadi gun bah. Gula minta tolong dak kasadaya nasi hadir rukuru ngaji tolong dihargai, tolong hormati. Jak sampai kalau pai makin biar nak guru ke pasir habis haus, jak kalau pai ke guru ngaji nah. Leras? Makin ni kebanyak pun anda sekolah ke Jogja, ke Malang, kalau pai bah guru ngaji. Ada, bener? Kalau pai, tetap berada di sepeda motor lah untung. Boleh minta tolong, terutama bu ibu ki. Mon ana nembian dah dateng dari kamah oca kesana habis ke guru ngaji nah senika beri pese cek launggu boy bade karin sangun aja bade bu kari berempat kari 200 pergi kapi kasa tina ban mon beli rokok minta kambu ki ini bodoh ini melarat. Aduh, apa bentuk menguncang sekali. Insya Allah orang melarat. Orang ria apa jangan penyampar rabuk. Mulai nyampar ke dari letak akhir bisa jalan. Hahaha. Pada benda iya ini ngaki. Pada ustaz tak kelima kabin. Patabar ban kiai. Akabin tak kiwang ki abid re. Mohon jadi kan, agak abis nanti, berde kiai, lekas jadi. Berde kaper ngagi burung yang bah ngocang, melarat pakai, tak kira lagon ni je. Padan lagi nembian guru, no angin, salah no angin kalau kau nak nikah, ternyata lagi ngecorah, nas panas. Lemah sahur ani tanya aki ben sebini, apa salah kau ben kah? Motam. Ambu apa saja di wakut. Mohon jadi kan? Apa asal aku kan kak? Makai kapal dia apa asal? Kulit ni kan makin kering mah, kering gul. Billahi gula makin dia tak pati bengal ni kak, mancing ni tak pati bengal. Ada di keadaan ni kak. Ayu misliu, toju gula. Kiburu gula buat di mobil, mutiaki gula jalan. Mak depan kak kantor ni kak, aunjan, embiannya aunjan ke gula. Keng tojungan ni kata ko repu gula. Keng tapi gula setong gula semangat tak. Teroma bunga orang sing nguncep. Ada jagi abidatur magi aja nunjan. Kan mentah unjan tak lebur. Sebenting kok bisa bentak. Enten gula tak mau lihat. Pakun abidadua. Marin ini kok gula di kantong. Langsung kata nodung. Mari dari itu nodung langsung ke kobonyar Bengkalan. Eke, leson. Kenggule pakai wabunga orang munian tare. Kau mau patahin tarfutun lengir sengiran ke daruang. Dekit tang foto jadi lepas orang, kelama. Kan sekut masuk angin kok. Ngadu apa ban? Dua iko pae. Tang foto kai lama iko pae. Orang apa ban bu? Ya tampi ya. Ini gawe apa? Kayak pejemurna beras ruah. Iya, ikan simpenan nih kok. Saja bocor lah tahu ban buk. Nah, nomor ngode bang macam ada yang pakai wangi tek kok. Jareng gula ni kita tahu sabi dato, kan itu mau dateng bila kan dah pokor. Nyobul motor gula, kiai rabu, ya pokor, mau kita tahu sabi dato. Kemanan lapar wah gitu. On gula kita dateng kemanan bu, osang oleh gula. Dari mana sih?
Nelpon ke Cik Fauzi. Lamius Cik. Kau tak entar kok. Nyokbul mobil gula bu. Kau bos gimana? Rabu kan ada dia. Duh. Alhamdulillah. Mangkana gula ben sambian toreh palebur mapunga oh. Alright. Pon, mari pon. Nomor tong gula letak bahasa gini boleh. Nomor 2. Bade saya bahasa ben gula manggen. Nggih? Pak Bu, orang gak dinto mencapai tingkatan derajat sepaling tinggi. Motorot bedena apa? Gak dinto tak gratis. Kau tuh beda perjuangan. Paham gih? Nabi Muhammad nih kawara Rabu enalegana ampun mencapai tingkatan tertinggi saya kocak Isra Mi'raj tabangki sarang Allah langsung. Tak minta Nabi Muhammad tapi itikanin. Nabi-nabi sebelum meminta tapi ternyata tak yatinin dan tidak mampu. Nabi Muhammad mampu. Itu adalah capaian tertinggi. Itu tidak gratis. Beni bim salabim. Apa? Nabi Muhammad ibadana luar biasa. Nabi Muhammad perjuangna luar biasa. Nabi Muhammad musibahna luar biasa. Teti mondro tetia orang seluar biasa, maka ibadahna paluar biasa, perjuangna kotu paluar biasa, ya musibahna kotu luar biasa. Le musibah ini punya tanda nyorot pun ke musibah. Bener? Tore, ibadina contoh setong bayi letak sawat ruwet. Napa musibah Nabi seluar biasa? Orang nikah mon berjuang termasuk gimana? Saya rasa harus kiai sudah kantong. Mon berjuang nikah butuh modal 2. Nah, bahan ki muslim. Setong modal dari luar, 2 modal dari dalam. Luar dalam kau tu pada akuli. Faham? Can asal, can akal senikah. Cak bahasa kasar. Setong kau tu andi tabing dari luar, 2 kau tu pada penghibur dari dalam. Mau ngani kan nyaman. Gula berjuang. Compok kau tu andi tabing dari luar. Dalam kau tu pada si mempunga. Siapa? Mantan pacar. Ibini ruah. Nggih bener nggih. Tabing dari luar. Sebekal melindungi dari orang-orang senada gena. Mon berdepan apa? Kening aja kerempek. Nabi Muhammad ni kata bing dada dari luar seta. Serah Abu Talib. Bener. Tabing dada dari dalam bara Rabu penghiburan Nabi. Saya tak ningkan tak benraji lain. Seta juga. Pasirah Khadijah bintah Khuwailid. Coba. Mak bisa gitu. Tak bisa ke. Nabi Muhammad ni kan diangkat menjadi nabi setelah itu. Iki? Dari perkawinan Gusti Kanjeng Nabi sebelum diangkat menjadi nabi. Nabi Muhammad gak dito sampai sete dari Araji Khadijah bintah Khuwailid sampai sete dari perkawinan pertama sampai terakhir. Tolong belu. King sekemi tahun apa dengan Khadijah bintah Khuwailid, tolong belas ben raji-raji selain. Sekemi tahun tidak poligami. Araji ketibi ini. Mata kotong Nabi Muhammad sampai Sayyidatina Aisyah kak dito ada bu sekak dito torena paajunan min Nabi moci Khadijah rasa ragelui ma aksaru tadhkuru hamra asyidq tadhkuruha adu hamra asyidq ajunan mace pokokan cimuci orang cet lereng bini si ampon le sepo ketika disa sampai senikah tuh. Ujuk le sepo makik le poci menolong. Qad abdalakallahu minha khaira. Ajunan le beri selebih bagusnya. Jadi tamburuna. Ajunan le beri sebagusnya. Majunan menolong nyebut Siti Khadijah. Hadis sahih ni kan. Rawahul Bukhari. Sampai Rasulullah ada bu. Ma abdalani Allahu minha khaira. Ada sebisa akan te Khadijah dengan koi. Saddaqatni kuah. Maaf, amanat bi Khadijah jeria iman kau. Id kafaroniyan nasu. Reng-reng lain ki kafir, Khadijah lah iman ke seko. Senika.
Saddaqatni Khadijah jadi mah bener ka sengko engkil ras ajunan mah bener ka sengko id kadzabadiyan nasu nalekan manusia kapire tak ngucap tak bener kan kok orang ngucap kan kok Khadijah jadi ketibi dukung sengko ani kabar Arabu luar biasa dari cinta na Gusti Kanjeng Nabi ka Sayyidatina Khadijah keng ternyata pas sedo otong nih makanya sebelum terjadi Isra Mi'raj pas beda tahun nyaman Amul Husni eko cak tahun kesosaan kotongungku Nabi Muhammad berat nih ketika loreng bani gak berat oleh karena itu gue leban sambian si makin berpani jabok musibah jangan ngeranya takut keng petek kia derajat sambian melar muka dari petek kia derajat amin engki ban munandi musibah kelanon cak burlebur ngabala ka orang sebab mun burlebur ngabala ka orang benih jan nambahin jalan keluar tapi jan nambahin masalah bada bini dina dan di lakeh pas ternyata lagi nak kabin boleh wah nangis entar kamaberan arap le nyama si bini siti itu nama makin lepada arap le ti tam laki akabin boleh bang ucap sini enggak ya dina apa sabar iya pulang tak tepak ke din baan iya kok paham le iya kok paham dina bingko itu aki ya iya ini mah beda tokang letre iya bingko hebesa melia boleh kan kok tak tahu je le kamu ketek letre jadi marah kok nyari yakin di budin bah ngocak senangis jelek beleun je are kok kun ka beun iya lah nang dina kok iki melia capi ya pak keluar diri dah orang melia capi ada temu ban kanjan demam ban boge aduh apa kok melia capi le gela kok tanah tak demari siti wantar ka rumah kok war apa dah lagi nabi ni boleh aduh jodoh bolon iya bu boleh di masjid wah boleh rumah kok saya jodoh bolon iya aro saya ngajak jodoh bolon abu le ka roman abu lagi Nabi Muhammad ibaktona raja musibah ngani kata ada badan orang padahal kantor ada seyantem dari batoh benoreng Taif bani Thaqif Nabi tak kalimah wali to ada di wudina Nabi Muhammad kan itu tugas saya ke Allah langsung Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nas iku ada buna kanjeng Nabi tuh Gusti abdina tungat tu agak ajunan abdina lemah semangken datang di daya boleh daya upaya abdina kali ni Gusti orang-orang jak ngojain abdina Gusti ilaman takilni pasraki ka pasir abdina sareng ajunan Gusti ila ba'idin yatajahumuni napai pasraki ka orang sejauh sekun ngok merongok kasa dari nak ngenes Nabi awai pasraki kareng orang si ujau si gun ngok merongok kasih ko am ila aduwin malak tahu amri atau justru abdina pasraki kamu so sarang ajunan si abdin jet lakana kamu so kan itu jawabuna Gusti Kanjeng pas ada bu illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali minabi abdina jabok musibah zaman ken gak dito Gusti korlate tukani banajunan punten abdina punten abdina tak kira ke ajunan nerema abdina Gusti walakin afiyatuka hiya ausauli tapi pengaporan ajunan lebih harap sarang abdina Gusti ngenes nih ya mon ngenes ke Allah nangis ke Allah buru pasti beri jalan keluar ban Allah napa jalan keluar ya bayar cek yos mios lah takung pak lagi tong lagi dua lagi telok
jerepot ada pak ke Allah pas tepangki Allah. Luar biasa. Jadi biar montro olia pangkat setinggi gini kebon. Mau nanti musibah aja pak numanur. Biar kun miskin sakoni kerja senyam ngeranyap. Marah kok kurang apa? Kok jangan suruh macam solawat naria. Pak ibu 444 tangdi terlihat dalam bus ke 5.000. Mata ada apa? Kok ada bun kiai bakon asolat duha mulai lancar jeke tangdi terlihat tak temu rokaat. Ya mun tak temu rokaat kan tak baca. Taan surah apa yang tahajud balik tenang kok terlihat tinggi dah ya kayak tidur Allah aja senikah tina bagi abah berpantak nyaman kayak ngaican semar kan bade semar ludruk roh mon berban ke ongkeen mon berban ongke joko maboko bakal toron mon berban toron jangan nangis bedong ke iya hei cocok menurut saya jadi cocok je kamate more kan beda gula morok kitab gula pembahasan dengan ini kak orang wali ini sepah nyimpan pese sampai sebulan persediaan sebulan kerugian orang wali benih keng ngudukui kebutuhan abah keng nolak fitnah bolan ring bini benyata sabar munkar pering wali tak nyimpen apa saya sekali pasrah ke Allah keng berhubung pada merlenari montawa ngota ya montawa gigir marah pas sampai iktikaf melalui masjid melalui montai ceng-cengi samper baik ngalakin soplukan kakan tas biji minta keng tak langkong buk sekapit naring bini ni tak milih bu nyai beni bu nyai depan kok lang mari lenga benda aja lah sami ban baju rageng pegel lo kangko ini kaki kok ring bini gak gitu ini kaki ini kayak naqisatul akli waddin orang bini ni kurang akal ben kurang agama dadi pokon mau nanya maring bini akal tak dugaan paham ngitek tak ngitek ambian coba mun makabina potrana siapa kabin orang korang setengah tahun persediaan tidak sekali ngitek tak ngitek maruah iya bener arwah ngocak ke selaki ro hari mana unceng na berempah pesen na andi berempah kiai na sapaan dan selaki bang ngocak ki kurang setengah tahun sebini bang ngocak iya baan yang tak tahu kenang na bentar ya badai depor silake wah tanya maje tahu na baan sebini bang ngocak je engko tukang bentan